Haleluya, naimbang nga aldaw kanya tayo aming kapsat. Kaya't akan tayo manen iti salita iti Diyos para iti Ilocano Mission Service. Makipaglukat kayo iti libro iti John, chapter 17, verse 13. Kuna na dito'y, basa kapsat. Ita, umangin ko ni ka. Kaya't sa wek na dito'y lubong, tapno at nakadakwada, itinaan anay aragsak ko. Paminsan pa'y, iti English, ESV version. But now, I am coming to you, and these things I speak in the world, and they may have my joy fulfilled in themselves. Hallelujah. Umadang kayo mga niti panagkararag. Amami sa dilangit, pagyamanan mi o Diyos, para gali tamang kanito. Niinted mo, para o Diyos, sa mga kanyami. Tapno makangig kami manin, iti sareta o Diyos, ang mga nagkapakanyam. Ama, tulungan na kami nga patuloy parigad, madaan kami iti puso nga napakumbaba, madaan kami iti lapayag nga makangad, iti panunod o Diyos ang mga man nakaawat iti saritam. Ket o Diyos, bendisyon namin iti saritam, na awatan iti maysa o Diyos Ama, Father God, with faith. And I pray, Father, bendisyon namin iti adipen mo, ang mga pagkurangan, ket anang itaram o Diyos Ama, tapno ti maisaula o Diyos, ti adipen mo, ket sarita nga daan iti biyag, sarita ulit sa mga magtuloy tiraksak naggapo kanyang. O Diyos, at ititawag mi, tinaga ni Jesus. Amen. Hallelujah. Asino dito'y ti mangbaga nga, adda ti puno nga ragsak, iti biyag na. Okay. Aji kang tatay tatay, adda ragsak, kalpasan, panagsagaba. Numampay, no ipagadak, apay ta, puro kayo hallelujah. Anyang bubrain niyo alayang, puro kayo kararang, puro Jesus. Nga mamutay kakapsat, nga amo tayo, maawatan tayo, no apay, tagpatpatuloy tayo iti pamati. Siguro ko na ng awan rason, tapno ag sanod. Nawatan nyo. Awan rason, tapno umibat, iti pamati. Gamin, this is the highest goal nga dapat nga maadtakan niya tayo, kan dapat nga maipatpatuloy tayo. Once we receive Jesus, kalpasan na anya iti next step mo. Agpatuloy ka kadi, wano, agsunod ka. Kasi in faith life, umay talaga iti pan nakaupay. Umay dagiti panawan, kasla, apay ta, ang ma-question mo, apay tagpatuloy ng iti pamati. Yung garot, apay, kailangan that in our faith, we must be rooted in the truth, tapno, at iti pangigyaman tayo. Kaya ato nga pangigyaman tayo, kaya ato, iti mag-ibagbagay, iti Mateo chapter 16, the faith that is built upon the rock. Okay. Faith in Jesus. Okay. It might tigin ginit, ano anya? Oray na giti nagpipitnas nga building, makita apag tarikmat, manungatawan na pinagurnungan taan dyan. Siyempre, dagiti nagrugi itirigat, talaga tawon nga ipunan daan dyan, and apag tarikmat, awanan. Okay. So nga, no iti pamati tayo kakabsat, kit nakabase. Dagiti alikaman ito'y lubong, no mapukaw ata, adabay ka di iti pamati. Kitan tayo iti biyag ni Job, nga makita tayo nga tinesting talaga. God allowed nga matesting iti faith na, ti Diyos talaga ipanpanagkal na. Okay. Nakita maya, iti adipen ko nga ni Job. Kuna ni Diablo, sursurugan na ka lang ata, gamin, ititid mo amin nga kailangan na. Suotem, kitaag, no, sumurot pa. Anya ti pan nakausuot ni Job, amo na, napukaw amin nga, kinabaknang na, napukaw, pati anak na, okay? Nalpas adyan, hanga nagsanod. Nagsubli ulit. Ni Diablo nakipag-deal ulit. Kunana, no itid mo, iti adyan ipigsa. Okay.
amin nga boil. Nakapigsa na kayo? Okay. May isa pa lang nasakit ana. Kasanungay na ada pigsam iti, ada iti, kanya ba Ilocano na adyan? Liteg. Na ada liteg mo. Na ada liteg mo, sa bali gamin iti pigsa iti Ilocano, gamin pigsa is power. Okay. Okay. Ada ti pigsa. Liteg. Na ada ti liteg mo ti entero ba game. Okay. Anya nga dati karirik na ay. So nga, amo madya awan rin kita nga igud na pa yan. Okay? Pero mi aya. Okay. Flesh. Ngam ko na ni ti Diyos hamulang alam tibiyag na. Ibig sabihin kapsa, awan ti karbengan iti jablo nga mangala iti biyag tayo. It is only in God's appointed time that we will die. No, iso nga ibig sabihin, no, haan nga pinalubusan iti Diyos, nga maproteksyonan tayo inaldaw, mabalin, nga alaan iti job iti biyag tayo, because God allowed it. But never nga iti jablo, unaan na iti Diyos. Never nga napigpigsa pa iti jablo nga iti Diyos nga daydayawan tayo. Amen? That's why we must rely in God. Agbyag tayo itinaatidog, nagpaaraman tayo iti Diyos. Kaya tiyo, agbyag itinatidog, muna tawin ito kaya mo, agbyag? 100. Patirap tayo kanya, pagpanunod na. No, ato'y tawan ko nga 33, tas ato'y palang tinaarami ko para iti Diyos. Iatidog na pa'y kumatap no, adupay, iti, maitrabaho para kanya na. Nga madimod no matidog tapos sa balit ubra na. So aji karon every birthday no may kanya tayo, panunutan tayo. Apay takayat mo nga may extend itibiyag mo. Adu itinapaot itibiyag na ngamhanda magarod nga naragsak itibiyag. Napnuan itiladingit, napnuan iti, alam mo aji, iti English na regret, iti panagbibiyag ta. So, hantay ko mga agbyag, filled with regrets, gamin, iti kabanbanwagan tayo, hantay ng trabaho. Anya ba, iti kabanbanwagan, iti kapigpigsaan. In your youth, you did not serve God. It's in your old days. Apay, hanap ng sirbi. Urayin nyo ayan, ngahan kay makapagna. Sa kayo ibaga, tunuhan kay makapagna. Inak-admission ni J. Africa. Urayin mo ajay, kabsan. Damdama pa'y kamaulaw nakpay. Amo tayong iti Diyos, awan ti imposible. Kuna na iti Lucas chapter 1 verse 37, nothing is impossible with God. Ibig sabihin, bilang tao, napnuan tayo ti impossibilities. Isu nga, actually, imposible iti tao nga kanayon lang naragsak. Kasi inal daw, agati umay nga haan namang tagtay kanya tayo iti ragsak. Okay. Ado iti stress, iti biyag. When you are faced with the reality of life, nagrigat. Nung may minsan, kasla kayat magsubli iti ubing. Nga ti amom lang kay jackstone. Okay. Ti amom lang kay kanya man na Chinese garter. Okay. Mimang ko inayayam sa ata, iti kabusat. Tata, ado iti kasla nga agregres da iti kinaubing. Gamin, iti adulthood, narigat. Okay. Nga mamutay kakabsat, tatang imadang tayo iti pamati, agseryoso tayo gamin, umasidigan ti oras. Umasidigan ti panawal, nga idadating, iti abutay nga ni Jesus, kat iti umuuna nga damag, nakasagana tayo ka din. Okay? Kinahabang makipagbibig tayo ita, agsaserbi tayo kanya na, damagan tayo kumaitibyan tayo tagpa,
kasasatay kata. At kadi nga putno kanya iti ananay nga ragsak. Do I truly have the true joy in serving God? Iti Diyos kunana ni Yesu Kristo nagkararag iti John chapter 17 nga maagdaan tay kuma iti naan-anay nga ragsak. Actually, pagayatan iti Diyos nga datayo ket maadaan iti umno nga ragsak. Makipaglukat kayo iti libro ito muna nga Tesalonica. 1 Thessalonians kapitulo 5 versikulo 16 hanggang 18. 1 Thessalonians chapter 5 verse 16 to 18. Kuna nito'y kanayon nga agragsak kayo. Biyo kumaliwayan iti kararan. Agyaman kayo iti Dios, dakes man wano na sa aya at iti kasasaan. Dahito iti kaya ti Dios apanagbiagyo akas tao ni Kristo Jesus. Kanayon nga agragsak kayo. Di pastora, hanggang mabalin nga ag-straight line itingiwa ko. Kanayon na nakaisip. Ang aming kiisip, ma'am, kay magalang pagtit ka. Ngayon mo tayo nga, ure hanggang nakaisip iti may isang nga tao, makita mo, nagpaisong at natiragsak na. Amen ba? Kasi adamo dyan, agpakmakita lang nga naisip, iti linangon iti puso na, adu, iti liblibing na, nga, sakit, tinakam. Okay? Iti sangwan iti Diyos, hantay niya kailangan nga agpakitang tao. Kasi hantay may limang. Iti anyaman pa'y, iti sangwanan iti Diyos. Amen ba? Tata, iti Diyos, kaya't na, nga, kanayon kuma, nga adaan niya tayo iti ragsak. Kanayon tayo, iti John chapter 15, verse 11, kuna na dito'y, imbagat daytoy, tapno, tiragsak ko, at ako makada kayo. Ket naan amay kuma, itiragsak yo. In English term, kuna na ditoy, these things I have spoken to you, that my joy may be in you, and that your joy may be full. Kaya adi pagbagadang the joy of the Lord is my strength. Anya ba itiragsak ng gapo iti Diyos? Aji kapsat iti umno nga ragsak. Sa bali gamin di ragsak nga am mo lang iti lubong. Itiragsak iti lubong malimitahan iti naing pisikala. Itiragsak na dakwarta naragsak. Paiso, nadati baro nga cellphone, adda baro nga bado, anya pa'y ado naimas nga makan, ada itiragsak ng haan nga bayan. Amen ba? Iti kwarta maibos. Iti bado ang daan. Okay? Oray pa'y baro nga sapatos, maperdin tulang ka, ang nantulit ka naragsak. Timakan, after mo kinnan, intak kin nalpas. Okay? But the joy of the Lord, itiragsak nga nagkapoy Diyos. Kaanong tupay, haan nga mapukaw. Kaya nga, remember your first love. Remember your real joy. Panunutong adjik yung muna nga pirmi itiragsak mo nga namamong ni Jesus. Dahil pagayatan iti Diyos agnanayon ka ijeng estado, idinaawat mo iti Espiritu Santo, anyan nga ragsak nga nada kanya. Idinaawat mo iti healing, naawat mo iti protection nga naggapo kanya na. When you speak the name Jesus, sikakit na protektaran, sa bali jay ragsak. Amen. Nga nagijay kita ang pulos nga malipatan. We must always remember that. But that joy must not be a memory. Haan nga aalalahanin na lang. Because it must be new every day. Ibig sabihin,
Every day, we have the very chance to experience the love, the joy from God. So, ibig sabihin, natayo at kurkurang, apay, tamadlalad ladingitan tay launay. Apay, tamapan ti daduma, iti worst scenario nga kitilin na iti biyagda. Okay, alaon na iti bukod nga biyag, gamin, napatinggan, iti hope kanyada. At yung napatingga itinamnama, awanan, napukawan na itinamnama, gamin napukawan na itiragsak. Iti pamati. Napukawan itiragsak, ito'y nga biyag. Kat iti Diyos amuna, ngahan nga mabalin, nga mapukaw kanya to itiragsak, because once the joy is taken away from us, then how can you continue truly to serve God? Nga puro sorrow lang. There is joy even in the times of suffering. Ajay joy nga ajay, ajay raksak nga ajay, iti Diyos laing ti makaitit. Joy even in the times of suffering. Imposible ajay ana. Oray, naladingit na, adala taragsak ko. Kasano? When we are suffering for the sake of Jesus Christ, for the sake of the gospel, magtitiis tayo. Hindi magtitiis tayo kami yan. Aga nga, anos tayo. Anta. Dahil sa magsakap ka niya ako na. Abay ta, umatintog dapat iti panaganaanos tayo. Ito nga pamati kami. Amo tayo. Iti pinati tayo. So, agsubli tayo ko na di Matthew 16. Agsubli tayo. Iti putno nga pinati tayo. Haan nga mabalin iti pamati tayo kat nakadepende. Iti, kasasaad tayo. No naragsak ka, apan kagdayaw. O di kaya, no addalang kailangan sa kamapan iti simbahan, no addalang kailangan sa kagkararan. Diyan, kararag ka lang, no mapanunot mo nga mukayan. Tunuha mo kaya amin, ha? Sa kalagkararan. Ay, adagahan Diyos ko, anak. Hindi mo lang mapanunot. Okay. Namahantay ko mga ka-Jacobsa. Di kaya ti Diyos, we must have the joy of God in the fullness of His glory. Ata iti pagayatan iti Diyos. Amen? Gamin, iti aditin na, His servant must be sustained with God's love, with God's joy. Narigat gamin, nga aramidan iti may nga bagay, may nga aramid, may nga panagserbi, na awan iti ragsak, awan iti panagayat, para iti aramid iti Diyos. Amen ba? Gamin, kasla nga'y nagdagsad. Ngam na adda iti ragsak, iti panagserbi, adda iti lagaan. Gamin, ano ti anghel na tumulong. Ngam no kaya't mo garog nga parigatan iti biyag mo, kaya ang kagkararag. Kaya mga bukodan, amin, kanyang amin, tirigan, kanyang amin, iti diskarte, kaya mo kailangan iti Diyos. Okay. Kuna na iti John, chapter 16, 20, nga na 21, ibagak ti pudno kada kayo, agsangit ken agdumaw kayo ito, ngam agragsak to ti lubong. Agladingit kayo, ngam agbalinto aragsak iti ladingit iyo. Wow. Agdanag ti babae, no agpasikalan, kadimtengen ti oras, iti panagsagaban na. Ngam no maipas ngay na iti ubing, malipatan na tirigat na, gapot iragsak na, tanayanak, iti may sa amaladaga, dito'y lubong. Okay. Umay iti panagladingit. Ngam aji nga panagladingit, itid ng tumot, kit ragsak. We are not spared from the suffering of this world. But by the peace of God, iti ragsak, kay maanda, lantakan niya tayo. Kasla iti, aji garod, aganakan. Diba? Pero may iti pain,
iti sakit nga maranasan, iti maysa nga agana, nga numalpas, nga mayanak, masukatan, ata nga panagsagaba, iti nananay nga ragsak. Naman ko pa yung naranasan natin, spiritually speaking, sa bali iti ragsak tayo, no adda iti mainayon, nga kararuwa. So nga, aji nga isumbat iti Diyos, iti karkararag tayo, isunan ti nangyap apon. Kaslaawan ti makita tayo, anak. Kaslaawan ti makita tayo. Katuwa, when God pours rain, ado. So nga, sa bali ti ragsak tayo, pare dagiti kakabsat tayo from Orbis Tondo, Pangasinan. Okay, Jada. Okay, Orbis Tondo. Nga, isudan, iti talagang ang-join kanya tayo. Never in our, diba, in our imagination nga, at dati umaijay. Yan, hindi pa lang, hindi nabanggit na nga, at dati pamilya, hindi may sa kabsat pa yung kunana, maabot ko maajay. Kasi hindi sumagayam. Hindi last year pa yung ata nakararag. Ever since na nakikadwada, nagiging kakabsat tayo Pampanga, and one of the family, nabanggit nga doon sa Pangasinan, kasi nag-start na nga nagkararag. Tatak lang mo lang nga na-realize, kaya hindi pa'y gayang nga naikarkararag na, handa lang mapagpanaganan. Kaya nga, never underestimate the power of prayer. Amen? Okay. Gamin ni Hesus Kristo, iti sikreto, iti ministeryo na, iti ragsak. Okay. The secret in Jesus' ministry is the fullness of joy in doing the things of God. Diba? Kunana, iti my food is to do the will of the Father. And even in the pain, in the midst of His suffering, tapno matungpal na, iti pag-edad in ta Ama, han nga nagsalud niya po Jesus. Okay. No, makita tayo mga itibiyang ni Daniel, itibiyang ni Esther. Nagijay, nakipagtrabaho iti Diyos, iti Old Testament times, ni Moises, okay? Masinula pa ni David. Naawan iti ragsak na, para iti panagtungpal, handang agbalin ni Abraham. Okay. Even in the life of the disciples, okay. Paiso nga ata ti oras. Paiso? Okay. Guys, tumati oras. Kasi lakataktaw ko lang ito ikaw. Okay. Tata, in the life of the disciples, amo tayo nga nagringatan ayati pinagdaanan the Pedro, the John, among nga every time nga agsarita ka, pwede ka da ka nga patayan. Okay. But Peter, with boldness, kuna na iti Arami, chapter 3, talaga nga inwaragawag na ti sao iti Diyos. In Acts chapter 2, kuna na jay, talaga with boldness, kuna na dakayo tinampapatay, itinagapoy ti Diyos. And then when after Peter preached, after ti kayat ko, kasi there are two responses in every preaching. Either Acts chapter 2 or Acts chapter 7. In Acts chapter 2, malpas nga nangiwaragawag ni Pedro, they are cut in their heart. 36, 37, nga nagdamag na ni Pedro, anya marod iti aramiden ni. Tako na ni Pedro, dakayo tinampapatay. Iti Diyos. Okay. Ti response iti puso da kunada, nasugatan da. Karot na sakit, aji review ni Pedro. Kunada, anya iti obrain mi. So kunana iti Arami chapter 2 verse 38, repent and be baptized, every one of you, for the forgiveness of your sins. Okay. And receive the Holy Spirit. That is the process of faith. Repent. Okay. After hearing the word,
After nga magdingag iti sarita, at dapat iti panagrepent na. Okay. Kaya nga, every preaching, may isang talaga nga crucial in every preaching. Every preaching must bring forth true repentance in the heart. Nagpaiso, nga panagbabawi. Gaminuhan nga manukatan, iti panunod iti may sa kin maysa. Kasano nga agbabawi iti basol. Kasano nga makorekta. Di ba kat? Okay. Awan iti butinda. Kita nga panawan, kailangan tayo ajan. Adamat iti Acts chapter 7 ni Stephen, while declaring the glory of God, talaga nagngarit-ngat dagiti Pariseo. Even Paul, may sa isuna, nagbigay ti approval that Stephen must be stoned to death. So nga duwa, whenever we preach the gospel, either makaulit na kanya tayo, they will hate us. If we preach the truth, lalo kung nadanto pa'y patamaan na sa mag-a. Ngam damagay kuman, alangan mo't atis pader, ti patamaan tayo. Okay. Agsao ka din. Mag-repent ka din ti pader. But repentance is a gift of God. Gaming after na mapalain tayo, the spiritual na saksakit tayo, maikan tayo ti umlong nga ragsak. Amen? Okay. Iti ragsak nga ibagbagay ti Biblia, kulang na iti umuna nga Pedro, chapter 1, verse 8 to 9, kulang na dito'y, ay ayaten nyo, no pa'y diyo nakita. Uray ita, mamati kayo kanikwana, no pa'y saan nyo amakita, ken agrag o kayo tidakkel, ken nagloryaan aragsa ang mati mayagkas. Taga po iti pamatayo, magunod yu, iti pan nakaisalakan, kadagiti kararawatay. Tagpay sumaragsa. Umuna, idinaawat tayo iti pan nakaisalakan. When we receive the salvation from Jesus, sa totoo lang, uri agsamsamit tayo, actually agragragsak tayo. The first time, of course, that we receive salvation from Jesus, sino tihang nga nagsamit? Sino tihang nga Kasi it's overwhelming. The grace of God. Ay, yung kanta niya, oh, come to the altar. Because we come to the altar. Napnuan itirugit. Yung inawat na tayo iti Diyos. Kitsabali talaga adya ragsak. Uri agsangsangit tayo adya ti ang palisong at tears of joy. Agsangsangit tayo because the love of God. Kinarik na tayo. Adya ti putno nga ragsak. And whenever at damat ti maiyapon nga kararawa, na makikita dali niya kakabsat tayo joining us even when they are online. Nga kunada pa yung among miya pastora. Lumarigatan dati signal, rumwarga ag birong dati signal da. Tapno lang maka-join da iti kararan. You see? If that is not by faith, then what is this? What is that? Anya anjay? Asin noy aya. Ipilit na nga maki-join ti kararan. Nuhan na nga bigbigin. Nga iti Diyos nga mangsumbat iti kararan. Amen ba? So, kailangan tayo nga awatan. No kaya tayo nga madaan, iti puto nga ragsak, kung na nagaro di preaching iti kapsat tayo, iti last Sunday, listen and obey. Kung na mo di may sa kanta, trust and obey. Oh. Okay. Anya pa gamin, adi tatay, iti pa nagserbi, kailangan na iti pa nagtulnog. Iti sangwanan ko may ti Diyos, inalaw, nga maipakita tayo, nga tulnog tayo. Uray man pa'y, umay itirigat, iti pa nagserbi, hantay nga bukawan, iti ragsak tayo habsak. Adi karadgad tayo. Nga, adi gagar tayo.
nga makipagparte in the kingdom of God, iti pagarian iti Dios. Gamin, if you are not willing to suffer with Christ, you are not worthy. Okay, gamitin natin yun sa tenses. If we are not taking part, if we are not taking part in the suffering of Christ, we have no part in His glory. So nga, adjeragsa, nga gapuy ni Diyos, kailangan nga maawa tayo kakabsat. The joy must not be a memory. Nga kasla nga ikabil mo iti album, idi inawat ko ni Jesus, na-receive ko ti Holy Spirit, pero may tiragsak ko. After that, awanin tiragsak, may baga aja nga, how have you fallen? Hantay nga babaan kakabsat, nga bumagsak, iti pamati nga da kanya tayo. Kaya kanayan ko na di revelation, di warning na iti 7 churches, panunutom, di umuna nga ragsak mo ha. Panunutom, di umuna nga ayat mo para iti Diyos. Your first love is your first joy. Your first encounter with God. Always remember and make it daily encounter. Nga inaldaw, nga da iti karbengan tayo, nga marikna, maranasan, itiragsak nga gapo iti Diyos. But it's up to us. Kaya nga iti prinsipyo iti pagmati, okay? Nagtalinad tayo, nga da iti lapayag na nga makadinyag iti sarita iti Diyos. Katagitsay matingtingid tayo nga sarita na agbalin, nga pamati para kanya tayo, agtulnog tayo, of course, marik na tayo, iti bendisyon nga gapungan niya na. We will be holy in His sight, and we will be joyful. Maikan tayo, iti naan-anay, nga ragsak. No inayon ko pa, ko na di Filipos, chapter 4, nga ko na ni Pablo, I have learned to be content, whether in want or in plenty. Ibig sabihin, contentment in the physical things is a thing na kailangan tayo maadaan. Lalo na gajay, adi paliti Diyos, gamin. No kanayon nga, permi, itigagar tayo, nga madaan, nga adi nilaang amin nga things in this world of birugon tayo, baka mapukaw tayo iti pagarian iti Diyos. So kung na di Colossians chapter 3 verse 2, set your minds on things above. Okay? You will be joyful. Gamin, na nakafocus ka di social media, nakita mo di barkada, at baro ko tsengan, kaya ko lang aji at kanyanan, siya kawan. Okay? Nagpipitas dyan balaytan. Siya, awan. Tapos, amin dagi folklore, dagi influencers. At kanya, daawan kanyang, you will only focus on the physical. Gamin, di magkikita mo. But scroll in the Bible. See in the Bible what you have. Kaya nga, count your blessing. Name them one by one. Count your blessing. You will never know the true blessing is if you don't open your Bible to know the real blessing. Matthew pa lang, punong-puno na iyan. Blessed. Puro blessed. But it's up to you if you want to know your real blessing. Pero if you only want general blessing, then see the world. You'll see the general blessing that God can give you. But if you want to know the special blessing, listen to the Holy Spirit, listen to God, because the true blessing is the true joy. Tanging ang Diyos lamang po ang magbibigay. Iti Diyos laing kabsat, iti makaited, tagpaiso nga bendisyon, tagpaiso nga ragsa, nga ang patingga. Amen? So matata, makipagkarara kay kanya kakabsat. Ikararag tayo nga iti maantakan nga tayo kay traksa nga gabukan niya na.
ragsak nga umno nga patuloy nga magpuno iti kararawa tayo. Let us call the name Jesus 3 times and begin to pray. Jesus, Jesus, Jesus. Ama mi sa dilangit, pagyamanan mi o Diyos. Itanga ka nito o Diyos, ati kayat mo. Iti pagayatam, ket maadaan kami ito nga ragsak. Iti pagayatam, ket agpatuloy, that your love for us will abound. Tagtagarod, Ama, o Diyos, adato'y kami agpakpakumbaba. Tarigagayan mi, o Diyos, ang patuloy nagserbikan niya. Tarigagayan mi, o Diyos, tarigad, nagpatuloy, maadaan iti pamati. Ket Ama, iparanas mo gano'n. Ipakitang, o Diyos, iti maysa ken maysa, na si kalaing iti pagdapuan iti aming nga ragsak. Ama, tulungan na kami, nga haan nga iti lubong iti kitain mi. Lutikat, o Diyos, pagkaptan mi, iti promesa mi iti sarita. Father God, bendisyonan na kami. Iti bendisyon nga gabuhan niya. Father God, anointaran na kami, o Diyos Ama, with the power that comes from you. Ket marik nami, o Diyos Ama, iti ragsak nga gapu, ken naragsak nga nananay nga gapu kanyang. Ikan na kami, o Diyos Ama, iti talnang. Ikan na kami, o Diyos Ama, Father God, Jesus, the true love, the true joy, Father God. Atay Ama, iti dawat mi. Ket o Diyos, Ama, si kalayeng, iti padayawan mi. At iti dawat mi, tinagan ni Jesus. Amen.